Il-Parlament Malti laqa numru ta' studenti Ukreni li preżentament qed jipparteċipaw fl-Erasmus sabiex ikunu jistgħu jesperjenzaw xi tfisser li tkun ċittadin tal-Unjoni Ewropea, parti minn Unjoni ta' Solidarjetà li tpoġġi fuq dimnett il-kwalità tal-ħajja. Il-web tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista Robert Kutajjar u Shadow Ministers Beppe Fenekadami u Bernice Bonello laqgħu lill-istudenti Ukreni u tkellmu flimkien magħhom dwar il-ħajja politika Maltija u xi tfisser li tkun parti minn Parlament elett mill-poplu. Parlament ibbażat fuq liġijiet Maltin u dawk Ewropej. Preżenti fost l-oħrajn kien hemm ukoll l-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia, il-Konslu Malti għall-Ukrajna Ian Spiteri u kif ukoll l-Ambaxxatur tal-Ukrajna l-Malta, fejn fost l-oħrajn huma tkellmu dwar kif preżentament il-ħajja fl-Ukrajna mi faċli xejn b'attakki kontinwi fuq dar residenzjali, skejjel u anki sptarijiet. Intant il-Malti Brian Magro, President tal-Past Pupils Salesiani ta' madwar id-dinja kollha, tkellem ma' Net News u spjega l-iskop ta' din l-assoċjazzjoni. Dan huwa t-tielet avveniment tagħna ma' żgħażagħ mill-Ukrajina f'dan l-aħħar 4 snin. Dan huwa wkoll proġett tal-Erasmus fejn dawn iż-żgħażagħ mill-Ukrajina flimkien ma' żgħażagħ Maltin qegħdin nesperjenzaw flimkien x'jiġifieri li tkun Ewropej. Id-definizzjoni tagħna ta' Ewropej illum u f'din il-ġimgħa ta' attivitajiet ma' dawn iż-żgħażagħ hija marbuta mat-tema tal-paċi. Iż-żgħażagħ iridu il-paċi. Irridu il-paċi fil-pajjiż tagħhom tal-Ukrajna, iż-żgħażagħ Maltin jissapportjaw dan il-messaġġ ta' paċi u aħna bħala Salesiani ta' Don Bosco, aħna bħala ħbieb ta' Don Bosco ukoll nixtiequ naraw iktar paċi fid-dinja u iktar paċi anka fl-Ukrajna. Apparti minn hekk, student Ukren qasam magħna l-esperjenza tiegħu fejn saħaq fuq l-importanza ta' sħubija u kemm aħna bħala poplu għandna nkunu grati li aħna parti mill-Unjoni Ewropea. If you are from Malta or from other European Union countries, you have so many rights and so many opportunities that very often you're not aware even, you know. For example, if you want to apply for Erasmus, I applied 10 times for Erasmus when I was living in Ukraine. So my message is that if you can join Erasmus, go for Erasmus. If you're studying at university, do Erasmus. If you're living in Malta and you hear that, hey guys, we invite you to take part in the youth exchange with Ukrainians, with Polish, with Germans, etc. Take it, take this opportunity, because a lot of people out of the European Union, they just don't have this opportunity. Matthew Polidano, Net News.